Thanda ukubingela abalandeli be-channel ethi sichazekile amaphupho. Igama lami nguHlengiwe Isibongo wakambothoke. Namhlanje futhi nginesifiso sokuthi ngeke ngichaze into ethi kwenziwa yini uthulele wena uvela ubone nje umuntu okugangayo uze umbone ngamehlo uze umazi. Yindaba ulethelwe umuntu onjengaloyo. Ake siqale lana-ke. Angithi siyavumelana uma ngithi mina noma uma sithi sonke uphupha wena umuntu wakini ongasekho ecela usizo kwena, uphuphe umuntu owangaphandle ecela kwena usizo, kube ukuthi uyazi ukuthi uyena lowo muntu. Angithi uyakukhumbula lokho. Uma suphupha lo okugangayo umuntu usuke sedidwa yini lapho ngoba kuthiwa nangumuntu uyakuganga. Akusafani kanjani? Cha, kuyafana ngoba ukwazi ukuphupha lo owadlula emhlabeni ekutshela ukuthi ukhala into ethize usuku umhamba uyenze kube yiyona. Nalo lethwayo bakwethu umphuphe ekuganga usuke iyenza ngempela lonto. Idlozi isuke limphakamisa limtshengisa wena ukuthi mpaso phela umuntu uyingozi. Thani noma uzenza izinto naye kodwa umuqaphe. Nanokuthi basuke bemehlisa amandla ukuthini na izinto azenzayo zingabi namandla phezulu kwakho. Kwehliswa isisindo sento asuke iletha kwena. Ngalesikhathi uyibona umuntu ogangayo akafuni ukuthi umbone. Akafuni ukuthi umbone. Kwesinye isikhathi uma umuntu onengilosi nedlozi elihamba kakhulu, lezi zinto akusuke kuganga ngazo kwesinye isikhathi bakuthatha baze bayokutshengisa enyangeni azithathe kuyona. Yona ke bakwethi inyanga ngeke ngize ngifaka ngaphansi kokuthi inecala umuntu osuke necala lapho lo osuke eseduzane nawo ngoba lo inyanga usebenza ibhizinisi lakhe. Wakudalelwa nje yena lokho ngendlela yakhe. Ngaleyo ndlela angikhulumi phezulu kwabo, ngikhuluma phezulu komuntu omtshengiswayo. Noma ngabe kuthiwa ubani ogangayo wena omtshengisiwe ephusheni, umbone echela kwakho, umbone ehamba kwakho enquni, umbone enzani etshontsha izinto ezithize kwakho, umbone etshontsha ingubo, noma ngabe kuthiwa umngane wakho, noma ngabe kuthiwa iboyfriend yakho, noma ngabe kuthiwa umuntu othandana naye, umbone ekwenzela into ozothi ma uyibuza lento kuyena athola ukuthi akazwani nalento leyo umbuza yona ngoba ukhombisa ukuthi akayazi. Yini bakutshengise ngayo ephusheni? Kusho ukuthi mugade phezulu kwesimo sakho engakulethela izinto ezingakukhubazela impilo yakho. Ungaziboni uyaphambili, uzibona uhlushwa izinto, ubona uthi mawulele ucindezeleke, uzibona ulwa nezinto ezizilwa. Nikhona nje usisi engembona ebhalile ethi uziphuphe elwa nento ebengazi ukuthi yikati lazigcina liphendula libe yiselesele. Ubuthakathi lo uyatshengisa ukuthi uyathakatha. Uma ngabe kuthiwa abantu bakubo bayathanda ukumvezela ukuthi ubani, bangamthatha umuntu bambeke la bamtshengisa ukuthi uthakathwa ulo muntu, gada lo muntu osuke seduzane nawo. Uma ke bakwethu sebekutshengise into enjengaleyo, wenze njani ke wena? Ngoba khona lento ethi hayibo mase ngimbonile pho kufanele ngimenze njani. Lalela ke. Njengoba idlozi selikutshengisile lisuke lilwa naye, izinto aziletha kwena na kanjani ezinye zazo zizokwehlelwa isisindo sakuthi befanele zize zingqo kwena. Wase uyatshengiswa lalwa ngalesikhathi walwa mhlambe nawe naye. Isuke yehlelwa amandla lonto ibuyela kuyena eningi. Uvuke ekseni ungenalutho. Kodwa ke fanele umbeke emthandazweni ashintshe lesasimo uNkulunkulu amkhumbule ngendlela yakhe. Nanokuthi bakwethu abantu anokwazi lokuthi isifiso sifisela omunye umuntu fanele wenze isiqiniseko ukuthi asibi sibi ngoba kuwe iphindwa kasikhombisa into kube sengazi ukuthi usubulewe kanti umuntu unedlozi lakhe eligijima libheke isizathu sokuthi wenze leyo into. Ligijime futhi libheke isizathu esibi esenza ukuthi wenze lento noma esihle esidala ukuthi wenze lento kumuntu wabo njengoba phela bamugadile bakwethu. Yingakho abantu abaningi uma befuna ukuganga ngomuntu baqale bayovala lapha edlozini ukuthi ungabi nomvikelo ozokuvikela. Kanti bakwethu ngangakusho ngathi abantu konke abangayazi ukuthi ingilosi ziwu4 nje magumbo manomhlaba ngeke uzokuqeda uma usasebenzisa umoya othize ngoba phela imoya ihlukene kanje. Ngeke uzukwazi umnqobe nje kanjalo umuntu engazanga bazomtshela abantu bakubo. Yabona ukuthi wena uyagangwa, wena ugangwa usibani osehlala endaweni ethize, ugangwa umuntu osendaweni ethize, ugangwa umuntu oseduzane nawe,
osuke wayenda uthi bamxoxele lonke udaba ngawo. Uyaqamba wena, uyavuka ekuseni uyabingelela kuhle, yena uyastambama uyakhala, ukhaliswa yilesi simo asibonile, angazi noma siyisona noma sisona, ngoba kuyathusa ukuphupha umuntu ekuganga. Uma ekhale kwazwakala edlozini lakhe naNkulunkulu wakhe, angeke kuze kube kuhle lokho. Imvamisa futhi abantu abavamise ukuganga abanye abantu angazi abayifundi ngani lento, uyabona ukuthi ngaphandle nje kokuthi uzoze ukhuphula amandla akho usekele ngezinto ngezimo ezithize zokunyusa impilo yakho ngaphandle kaNkulunkulu nedlozi, ngaphandle kwalo zinto ubobanaka. Isikhathi esiningi izinto ezenzakala abazenza kubantu zibuya zishaya ingane. Ibhlungu lapho uthi uma uyenza libuya ishaya ingane zakho, akabe sabona kodwa yena, ngoba inhliziyo yakhe ikulento afuna ukuyenza kuloya muntu. Kanti bakwethu uma ufuna izinto zakho zikulungele ziqondele, awuqali ufisela abanye abantu ezinye izinto ezinhle, ufisele loya muntu le nto efisa kuloya muntu izokwenzeka nakuwe, uyabona. Uma ufisa okubi lokhana kuzokwenzeka la, ngoba kufunwa isizathu ngaso sonke isikhathi esidala ukuthi uyifise lento siyenzeke. Ngeke wena uthi ufisela ukuthi umakhelwane wakhe umbone usuxakekile uhluphekile, mase uthi Nkosi ngicela ungikhumbulele umakhelwane wami, ungabe umtholisa umsebenzi, ungabe wenza ingane zakhe isebenze, engabe Nkosi umupha indlela azothola ngayo imali, uNkulunkulu mase kubusisa ngentembi lapha akwazi kwenzeka, uyabona. Ingakho ngihlezi ngisho ukuthi uNkulunkulu uhlakaniphe kakhulu, wakutshela ukuthi wasitshela ukuthi bothanda umakhelwane wakho umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Wayazi ukuthi ubekani eduze kwamakhelwane wakhe. Izinto nezibusiso oba nazo zikumakhelwane wakho. Ngalesikhathi umbona yakhe indle enkulu iyaphezulu, uvukwa yinto ethize uthi uyini lona, akugcini lapho uzogcina usathatha amagxathu ukuthi umenze ukuthi lento ayenzayo ingayi phambili. Kanti isibusiso wena osifisela umakhelwane wakho isona esizokwenzeka kwakho, uyabona. uNkulunkulu wayebeka ngamabomu lento ukuthi into oyifunayo ifisa ukuthi ujabulele umakhelwane wakho ukuze kuzolunga, ungamganga. Kodwa uma umganga nezinto ezizenza lapha kona zizokwenzeka kuwena. Yingakho wathi thanda umakhelwane wakho, ngoba ukhiye wezinto zakho okwesinye isikhathi ukulale kumakhelwane, ubambe inhliziyo ebambe eyithi. Kunabantu ababambile into ka 2 years nje, futhi angazi 2 years ukude kakhulu. Uthola umuntu uhlala nento ka 3 months isenhlizweni yakhe akafuni ukuyidedela. Uma ufuna izinto zakho zikulungele nasedlozini ufuna uhlambulukile, dedela inhliziyo, dedele, beke phansi, uyibeke phansi, uthi usumbone sekushaya enza yonke into, uvela uvuka umbingelele ngakusasa, ukhulume naye ngakusasa, ujabule naye ngakusasa. Futhi uma uthanda uthenga into edliwayo umnikeze uthi mi ayithatha ilahle, ngoba vele wazi ukuthi uyisitha naye, kanti wena awusona isitha sakhe. Wenza okufunwa uNkulunkulu, leyo yinto imangala kuyena, and futhi kubuyela iqalekiso ezingaphezulu kokwenza akubona ukuphuphuka. uNkulunkulu wenza kanje. Khona lento ethi undlala itafula noma udeke itafula phambi kwezitha zami. Yini ngeke uzuye phambili vele uma ungenazo izitha, fanele zibe khona, yabona, abantu abazobuka impumelelo yakho yaphezulu, abantu ozobahlula. Uma ungenasitha, uma ungenamuntu okugadlayo vele okwenza into, ngeke uzuye phambili, ngoba konke kwakho kuhle, impilo yakho nje wena ikahle, akekho omonela wena. Fanele kube khona abazokumonela khona, nawe uzobona ukuthi ngesisima kusona. Uthandaze uNkulunkulu, uzikhalele uNkulunkulu, mase ejabhisa izitha uzibone ukhuphuka. Kuba kanjalo ngasikhathi zibaningi izitha, nangasikhathi bebaningi abakuthakathayo, uyakude kakhulu, ngoba uNkulunkulu lokho enqabe nawe, nedlozi linqabe nawe, lithi angimsusela, ngimbekela, angimtshengisa ukuthi usakatha ubani. Ngaleyo ndlela uma umbona ukuthi uphuphile umuntu othola ukuthi uyakuganga, akhathaze kakhulu, hamba ukhalela idlozi lakho, ukhalela uNkulunkulu, uthi ngibona isibani bana ngazi kwenziwa yini, enza kanje kanje. Angisho ukuthi uyakwenza, kodwa fanele ukwazi usuke kwenza. Njengoba ngikutshela mina ukuthi usuke kwenza, usuke kwenza. Ngeke njengoba ngikuchazela ukuthi ngeke uphupha umuntu ecela usizo ongasekho, mase uthi mase uphupha lo ophilayo ekwenza ukuthi mase uthi akusikona, ayikho leyo nto. Sokuyena uqobo lwakhe, kodwa wena ibuyisele kahle, ungafuni ukugadla, ungafuni ukusebenzisa umuthi. Imithi ayilingani, sebenzisa umthandazo goqa ngisho umuthi, ngoba uyinto engaziyo ukuthi imeke kanjani umthandazo ey'ngilosini. Ngisho bona basuke bephakamisa yona imithi, abayazi indaba yey'ngilosi, abayazi indaba yomoya. Yingakho umuntu osuke ehambile emhlabeni esaqhubeke ekwazi ukubuya aze ekhaya lakhe akutshela ukuthi mina ngahamba ngesandla esikanje, ngoba ngeke uzohlula umoya, ngayihlula inyama, ngeke uzohlula umoya. Yebo lonto leyo. Ngaleyo ndlela yingakho kubadida namhlanje.
webakwethu ngicela ukuthi ngime kanjalo kodwa nje ngishoyo ukuthi bokwazi ukuthi uma ubone nje umuntu ekwenza into ongayazi uyena bakwethu uyena ungamphindiseli kodwa hamba edlozini lakho uthandaze uthi ubiza abantu bakini ubiza uNkulunkulu wakho uzozwa wena uzozwa kuningi engangixoxela khona bakwethu kuyikhona ukuthi ngingakuthandi ukukhuluma nami ngikhulume nje izinto ezifaka impilo umuntu ayiphila kodwa ke ngelinye usuku ngeke ngisho ukuthi hayi mahlangwethuka kuhlangana nomuntu siyoyixoxa lento sichaze ukuthi ungathuswa izinto eziningi uNkulunkulu unenye indlela nedlozi linenye indlela ngeke likutshengise umuntu okuganga uma lingafuni wazi lingakugadili ligadile canisale kahle bakwethu ngiyabonga